abasalane bayangizwa ungamsizi nesikhathi lalento kayesu uma wena ungasafuni wena endaweni kuphila abantu ngoba vele akusaphili wena uKristu sekaphila phakathi ukuthi uzama ukuphila awusaphili wena aphila yena uKristu. Akhala uJeremiya ngelila wathi wena nkulunkulu noma ngithi ngiyathula noma ngithi ngiyaphila into yakho mana ibangumisa kimi ingubili Jesus uthathena wena wathula kuJesu wathi lento kaJesu ayisayifuna lento kaJesu ngizondisa ngabantu inkinga usuke wangena kakhulu masengene kakhulu akusaphumeli kanti sanezephuma kulo kuba nepenalty ozoyiphatha kuba ngathi sewubethela uKristu kwesibili ngoba ley'ntisho zikaKristu baningi abobishop baningi ophepha baningi abaprofethi kodwa le ntisho kaJesu ayamphuma kubo ngoba lento kaJesu yayifuna njalo yayilandela njalo yafuna uyafuna uYesu uyamfuna Jesus. Kunesikhathi la kumele uhlale emfihlakalweni uzotholisa Jesus esingekho naseBible school esixakwe professor akafundayo kodwa lento enjalo uyikhuluma kanjani kanti amazi ukuthi manje uzohlangana ne-lecture lasezulu iy'mfihlo ezingekho naseyunivesithi sekuvela into sezulu wathuka abaprofethi wathuka abapriest yavela indoda endala uPetro ithi mayivela imemezela intisho ithi nine nambethela nine namphanyeka wena mphanyeka hayi uye nesikhuluma ngayo sekuyihle kwekuthi Jesus mina nyathi ungamangali mabeze bathi inkosi ngapha banemsamo yabo ungathukwa bathi Jesu inkosi ngapha baney'khujane zabo uKristu bawumamukele isigujana awusibeka awuyi nasemsamo awuyi nasembuko umsamo uJesu yena uqobo lona iqiniso isho yena uKristu indawo yabethelwa memezela sifuthi sisebuyisisa neshiyebe hayi la maphepha yilawa abantu abagcwale esontweni ngoba bathiwa receive tosasasheni ngoba bathi receive your miracle kanti abazi ukuthi uJesu yena ikobo yena miracle yowakhe yena yedwa uye miracle hayi mana kusakhathali khathali lonke akusenandaba zimbali lonke akusenandaba yethanda uYesu kimi memezela sifuthi yethanda uYesu memezela uJesu hayi uYesu kwazi ukuhulela noma singana directions uJesu kwazi ukufihlela lana ebathandeni wakhona uJesu kwazi ukuvula izinto ekuthiwa zivuleki uYesu kwazi ukwenza indlela lakuthiwa yikho khona nakhuluma ngoYesu ohlula abathakathi futhi yasho ohlula izangoma ikhuluma ngoYesu ohlula iy'nyanga ikhuluma ngoYesu ayingasho vele ongaphezu kwalikhanyana ikhuluma ngoYesu ongaphezu kwashembe ikhuluma ngoYesu ongaphezu kwambizi
ngishiyelani na ngicabanga ukuthi ukhalela ukusiwa kanti uqala imvuselelo enkulu kuzovuka amakhawe la echifuthi kuzovuka amathandasi la echifuthi kuzovuka abantu abahamba ngoyesu kuzokumangala abaphakathi ukuthi kwenzakala njani lana ngikhuluma ngoyesu mina okwazi ukutshintsha amanzi abe yiwayini ngikhuluma ngoyesu mina owamemezela ngelinye ilanga wathi mina ngiyisipho sophila esesha mina ngiyaphinda lambe ngikhuluma ngoyesu mina yesu mina ngamanzi ophila osophuza kimi angephila mina ngamuzela umemezela shamani kimi nina nsikwayo sakusithwalela wathi thabathani ijuka lami uba lona linzima lilula engamusa memezela ngelinye ilanga yathi for God so loved the world gave his only son whosoever believeth in Jesus will have everlasting athi sekahleli kuwe uthi uyamphika uzokuba yinto ekhahlela kuwe ngoba vele sekahle inhliziyo phela manje sizelane ngithatha uJesu uyaphila lento kaKristu engeke bayiphike kangaka emhlabeni abantu baze bazama ukuyifihla engeke bazama ukuthi masimemezela uJesu bathumela amaphoyisa azosibopha ukuthi sayamukela imfihlo uthi uJesu meke khuluma ngayo isizwe liyangivotha ngoba mina nganinikeza izwi lami kuneso wanikwa lona wena elingamandla hlala phansi hlala phansi ufuna ukukhuluma salibona haleluya bakhala elimela abamangala inkinga imistake abayenza uKristu ukuthi baplane asivula uMateyu 27 ngifuna ukuchazela lento engikhuluma ngayo ngifuna ukuchazela lento ukuthi imistake abayenza u27 ngajabula uThembo la ekhaya maka ngifundela nalimangaleli inshumayeli full gospel shumayeli full gospel yeah hayi vangele likenza ukuthi ucebe kuphela kodwa esihogweni hayi ngiphinde ngizwile hawo waye ngishalaza yes angisho nina ngifuna ukuceba kanti niyinkuni zesihoke zesidudla nisenza shumayelela mahala uthimba waye nisenza shumayelela yini hamba uceba is part of Jesus kodwa uceba uyezwile nina that's why nana sendaweni zeni ngoba nifuna ukuceba kodwa niqhubeke nihambe nento zeni kunezinto mawula kuJesu uyazishiya njalo awuweleli nazo ngaphesheya njalo Kinga wena ufuna ukuthi lo Jesus bathethe ukuthi abasekithi ayenza la mina sengishilo Ambola ukugobeko lapho sifona ukuthi awuhlala u5 minutes la kulesu la Jesus yazi iyangikwatisa lento eyenzakala la ichief luthula Kuluma mfundisi let's go Cala ufundele verse Mateyu 27 ufundele 1 Ngifuna ukuzwe la ukuthi imistake ebayenza izikhulu zendawo yini cela ungifundele uzwe
Matthew 27 verse 1. verse 1. Yeah. Kwathi sekusile. Yeah, sekunjani? Funda futhi wekusebenza njani? Kwathi sekusile. Yebo, yeah. Bonke abapristi abakhulu namalunga esizwe benza icebo ngoJesu lokuba bambulale. Hawu. Sondela. Kwathi sekusile. Lithi abapristi nezikhulu. Sondela. Abantu abakhulu laba abahloniphekile abasabwayo bavuka ekseni benza iplan bathi namhlanje siyombulala. Hayi bahlangana ekseni iza ngikuzame akusabantu abaordinary akusinobani ilithi belinabapriest ngamanye amagama belinabafundisi abakhulu nezikhulu zaba nemeeting zaxoxa zahlangana zaza neplani zathi ziyobulala ubani imistake yabo yokuqala bekumele baplane mara bayilahle mabathi bafuna ukumbulala. Ukuplana kukho wrong. Kodwa inkinga iqale mabeza neconclusion ukuthi sesiyombulala. Lento bayiplane ekseni. Cabanga umprofeti omkhulu uvuka neplan ukuthi namhlanje ngiqomba uJesu phansi. Hawu cabanga. Yisho bishop. Uvuka ekseni. Uthi wekhansela woza. Hawu. Wemeya nawe woza. Kuno Yesu ufuna siyombulala. Nyabezwa sebexoxa. Nisho Yesu muphi? Bathi nisho indodana kaMaria. Nisho lemfana ukukhokhotela amaplango kubo. Ngathi ngiyamuza umuntu ubishop athi ngisho yena lo. Bathi nisho wadume ngokwenza ama-achitha amanzi abe iwayini kuthiwa yebo. Yena lo. Namhlanje ngifuna siyombulala. Bathi haya ngimizwa kahle. Nisho beyenza abantu abavaleka amehlo avuleke bathi uwazi wena ka. Hawu. Bathi hawu ngizulekile ngelanga. Bathi wababa mnikeza izikwe eziwu5 nezinhlanzi ezimbili. Usuke wasenza zagqwala wadlisa abantu abawu5000 bathi ngisho yena. Namhlanje siyombulala. Hayi nizongizwa. Bavuka. Ngathi ngiyambona lo munye sekathi namhlanje iBhayibheli anasethempeleni angiki. Hey, siyohlangana nesigodlweni sethu. Yeah. Kunendaba ekumele siyoyidiscuss. Khona kumele ayofa. Baplana. Lethi iBhayibheli mabasaplan ngalo bahlangana bathola umunye emzimbeni kaYesu onobuthakathaka ishoni ithi nonani bathi uJudas igama lakhe Iscariot likhona. Ngamanye amagama iplan labo bengeke lifezeke bangatholanga uJudas. Ngesikhathi sethu kuthiwa asikwazi ukuyishaya nesikole without an inside job. So bebafuna ophakathi ukuze bazokwazi ukubulala lo. Kanti abazi ukuthi lo phakathi kumele vele amthengise ukuze iplani lizofezeka. So bona bebacabanga ukuthi mabambulala kuphelile. Kanti amazulu ayabhala athi sesiyaqala ke manje. Judas sorry. Nawe Nicodemus sorry sibonga ukuthi iplan lethu lezulu Nkosi Jesu selifezekile. Yes. Ngithi phutha labo
ukuza neplani lokumbulala. Bona bebathi bazisiza bona kanti basiza izwe lonke. Haleluya. Basiza ngakazalwa, basiza osesemsamo, basiza banjwe yisitha, basiza nenye indoda evalelwe ejele elithi igama layo iBharabhasi. Jesus. Let's keep it this one. Angazi noma uya understand ukuthi already sebonakele. Bayamthatha uJesu bathi bayombona bapla nceke wenkosi bambamba bahamba naye bona bathi baqedile. Kanti umuntu wokuqala okukhulunywa emaketangeni omunye umkhulu abathi uBharabhasi. iBhayibheli mali imchaza lithi uyiboss yezigebengu, uyi-drug lord, uyaziwa ukuthi isigebengu esikhulu sendawo. So uJesu ungenasici uyathathwa uyahamba, meke hamba udlulisa kuPilato, wasimeke kuPilato, uyadlula kuPilato. Baba bayamthatha bayambuza ukuthi uyinkosi yamaJuda, uthi yebo. Uvuma asikuyeke lokho. Inkinga babuza umbuzo, bathatha uBharabhasi inkosi yezigebengu bamisa la. Baceda bathatha uBharabhasi bayamazi umphakathi wonke ukuthi inkunzi yesigebengu. Magqekeziwe lapha before siye emaphoyiseni siphinde siqale kaBharabhasi. Isigebengu esaziwayo nasemphakathini uyasabwa kodwa usejele baphumulile. Lithi iBhayibheli lowo mphakathi bawuthatha bawumisa wabuka. Bathatha bamisa uBharabhasi inkunzi yezigebengu, unama rape charges, unama murder case. Uyaziwe emphakathi kunokhalayo ku crowd uthi wena wangithathela ifoni ngiceda kuyithenga. Wathatha uBharabhasi wamiswa la. Uyaziwe emphakathini ukuthi uyini wamiswa la uBharabha. Bathatha uJesu owaziwa ngemisebenzi emihle, hayi akanaqale linjani, uyaziwa waziwa ngokuthi umfana kaJosefa. Bathatha yena bambeka la. Khona wayexhwalile ku crowd owathandazela uJesu waphila. Khona obeka ngaboni wathandazela uJesu waphila, naye beke khona ku crowd. Babuza umbuzo, ukhona wayelambile wadla izinkwa zikaJesu namafishi lesigameni. Wabuza umbuzo, bebekhona bonke aba uJesu wabasiza. 1, bebekhona bonke abasizwa uJesu, bebekhona bonke futhi abamoshwa uBharabhasi. Ngizophinda futhi, abamoshwa isigebengu bebekhona nabo, abasizwa uJesu nabo bebekhona. Bese umbuzo bathi nikhetha ukuthi sikhulule bani, lezi gebengu selimoshayo lesi noma uJesu waseNazaretha? Size Nkosi Jesu. Hayi umuntu uBharabha athi ngiyambona uyazi vele sekadecide ukuthi mina vele labanye bamkhipha. Ngathi ngiyabona abanye bathi uJesu siyamkhipha. Wamemeza lo wathenga iPhone bamphuca same day. Wathi khipha uBharabha. Umuntu uthi khipha bani uBharabhasi. Wakhisha uBharabha waphuma. Usibheke isikhulu lo ongenasici nebezwa bememeza ngamandla. Bathi mbetheleni matabethe hayi. Bathi mbetheleni. Kadabazi ukuthi abazulama ngenyanga. Asisuka
uNkulunkulu wayehleli phansi uthe bebezobathi bethelene ngoba ngendoda siyasile bathi kuyafezeka kuyenzeka ke manje yikho lokho kuzayo waphuma uBarabha yebo uthe bekephuma wathatha ifoni khona la wabayibela abaqeda ukumvuna khona uYesu bamthatha bambamba bayoyenza ukuthanda kumphakathi kanti abazi ukuthi ukuthanda komphakathi kujabula izulu ibona bebathi bayamlaya kanti bayamsiza bamthatha babambamba uBarabha waphuma kunento engithusayo laseNivala kodwa abazalwane bami sanibonani yebo uJesu uyathathwa uyiswe eqamlezweni Ivaleni bazalwane Jesus Hallelujah Jesus bayamthatha uJesu bayambethela babambethela lithi iBhayibheli lami Jesus awu icema mfethu asesiyadansa maye ngiyashumayela Jesus ngiyashumayela la cima ithule nje impela nje vele noma ucima impela Jesus asengiyadansa ke manje ihi yawungeke sibala awungeke Hallelujah amen bayamthatha bayambethela uYesu mabafika mama mabambethela ubethela nezinye igebengu futhi ezithu uyele endaweni yesigebengu kunzima langa yesigebengu saphuma yena waboshwa igitsa kanti leso sigebengu bekuqala phela ukuthethelela kwezono zakhe lawo makhesi waphela ngelelo langa abakhipha yena bafaka uJesu indaba yaqala lapho ukuthi wena Barabha izono zakho njengoba bathi wena unezono eziningi vele bekumele bakhiphe wena kude ngoba mina iwundlivile wena Barabha bewezokunika isigwebo sentambo bengekubuki mara mina ngizela abafana nawe Barabha bekumele uboshe mina ngabahululwe wena ngoba vele mina ngidalwele wena khona lokho Barabha wena ungabona ngathi uhlulile wakumele uhlule vele ngoba bengizele wena ejele bengizele ukuzokhipha wena yebo waphuma uBarabha kukhishwa umuntu namhlanje abuza ukuthi parole uthi Jesu akusiparole akusiparole awukhipha una bail uphumile nje ngathi nyamuzo omunye athi kanjani athi uJesu ngoba ngishilongile sengingena endaweni yakhe asiyeke uboshwa negebengu ezimbili uqeda ukukhipha inkunzi malanga yegebengu makafika esiphambaneni ubethelwa nezinye futhi igebengu futhi uJesu kahle kahle vele kwakumele vele akhulule igebengu akhululeni igebengu nakhona yena akasisigebengu akasiyilutho ungena ejele uyoboshelwa igebengu akasiyiso Nkosi Jesu hayi isigebengu esiya lapha emsamo isigebengu isigebengu esihamba indawo zawo ngisho isigebengu yasazi isigebengu isigebengu esilento zami isigebengu mina esiyaza ngisho isigebengu isigebengu esikholwayo utsotsi esisifihle sethu uYesu bekefika uthi namhlanje ngizokhulula isigebengu yebo khulula ufuna ukukhulula isigebengu enzaziyo ukuthi mina lo 2000 rand angeke ngokukhipha esontweni mara ngizoyisa kaMama uZibanibani ngisho isigebengu ngisho isigebengu safika isigebengu fika uJesu wathi isigebengu Barabha phuma athi ngiboshwe mina ngenxa yakho kubulale wena
kodwa kuyoboshwa mina hayibo Ngiyakuvuma konke lokho. kuthakatha wena ya kodwa kuyoboshwa mina Hey. ngoba nebhongo isiseno se-higher grade kodwa kuyoboshwa mina Nkosi Jesu bodlala kahle ncema lento boyenza boyi-right ya nikhona amen sengivala yes uJesu uyaboshwa yazi lento engithusayo la Nkosi Jesu Awuyiveze. uJesu uboshwe nezigebengu ezingakhi ezimbili lese siwani siyasho sithi hayi ya wena bohamba umhlaba wonke utshela abantu ukuthi wena indodana kaNkulunkulu ukuphilisa abantu wena sakubona uthandazela umuntu ongaboni wabona wena Yeah. sikubonile ya usho lesi sigebengu Yeah. hayi suka siyazi wena wena ulo mntana ole Maria siyakwazi igama lasophumzini wena siyakwazi wena uwe owasithola sihleli lapha yana ekhana wathatha amanzi watshintsha iwayini sadawa uzakwazi nathi sibethelwe nawe zama iplan Hey, kusho isigebengu ya zami plan hey, hayi bafethu hayi. kusho isigebengu sithi wena siyakwazi Jesu hayi lezo sinye isigebengu esigebenga kangcono sithi hayi akwazi ukukhuluma kanje ya ngoba mina nawe siyalazi thina usumphakathi wokuya sathi ukuthi siyatshoxa so lento abasiphela yona la siyenzile vele so we are guilty vele mara lo esiboshwe naye akanacala hayi Nkosi Jesu isigebengu esaziwe emphakathini masibheka lo ongenaqala ya asisathi mjeswana ntwana kaMaria or ntwana kaJoseph ntwana sithi inkosi ya asathi badelami isigebengu Wambulelo kungaka. Nkosi Jesu siyambona ukuthi lo uhlukile Yeah. siyamazi so ukuthi yonke lento bekaluka yisho Yeah. ukuthi yena ekhaya lakibo kunama mention amaningi so yonke lento bekasitshela yona iyafezeka iqiniso ngenxa yento wayisho angisambizi ngomjeswana wathi inkosi ngoba kuseseyibadelami ukhumbule embusweni wabo wathi hayi phela nami ngezwe iy'pikiri sezibuhlungu-ke manje ngezwa ngathi sekuhlukana amathambo sekuphuma umphefumulo and lo ushilo wathi uyikapteni yomphefumulo so nkosi phefumulo wami sewuyaphuma manje le nto yenzakalayo ngisayi-understand nkosi wathi hayi mina yimi kahle kahle lela mameda cases alana othola abantu bagwaziwe yimi inkosi yes uvule wathi remember me khumbule nkosi embusweni wakho kuvuma isigebengu siyakhala isigebengu siyaphenduka siyakhala isigebengu yezwa ukuthi hayi yabona ngabe bengigwaziwe bengizojikela ngale ngithela izinto ngistishe mara lobu buhlungu lobu abusekho enyameni sekusemphefumulweni so makubuhlungu umphefumulo akukho omunye udokotela ongangipholisa ngiyabona nkosi yebo khumbule Jesus khumbule Jesus hayi ngamuza udokotela womphefumulo athi hayi ngiqinisile ngithi kuwe yebo namhlanje yebo hayi une-tendency ke yokuyenza izinto ngesikhathi sakhe enkosi akathi ngizowela ngale bese ngiyakudonsa ngizobona iplan yazi kunento umoya ongcola ngibonisa yona la manje isigebengu masicela kuye
usinikeza manje. Yes. Mara uMary uMagdalena makufuna ukumthinta uthi ungangithinta Sendethi. ngoba nganyokeni Bakayiba. so igebengu uyashesha ukuyimika Yes. kodwa bakhe ukwenza abalindi Ngoba fundisa impilo. uMary ulowo wakhishwa amadimoni awu7 Yebo. lo wafike wadweba ilayini angazi inceke ngangizile kodwa wafike wadweba ilayini Yes. bayangizwa kodwa abazalwane Jesus. maqale edweba ilayini uyasinda uthatha isiprofeto sokuthi uzovuka ngelanga lesithathu uvuka ekseni uyocheck ethuneni makafike ethuneni sanibonani Amen. uyambona usenkazimulweni isigobelo sengikhumbule wathi namhlanje ngizoba nawe eparadise sekasenkazimulweni uyakuya ubaba lo separadise kodwa uthi ungangithithi Yes. ngoba nganyukeli kubaba Yes. Isigebelo singenile. abakhulile Yes. uyabathena athi mina niyakwazi ukwenza Yes. kodwa ingane uyashesha ukuyimika Uyimika. yabona ukuthi ushesha ukhale ukhohlwe ukuthi awufani nabanye amakhawa uyawatraina kodwa ingane uyazimela Uyazinikeza ukuthi vambe speed. Tata. wena khona imthandazo ozoyenza engeke iphendule kumele kushifte wena Jesus. wena uyathandaza uzophuma ifinyela ngeke shifte lutho Jesus. kumele uze kumemeze wena bayangizwa labazalwane Nkosi Jesu. wena khona into ozodlula kuzo ngenxa yokuthi kumele indodana yomuntu ikhazimulise yabona manje sengiyavala sengisevinyama sengisevinto eyiqiniso wena khona izinto ezokushaya ngemva kokuthi uNkulunkulu bekadunyiswe ngawe Nkosi Jesu. khona izimo eziveza kungayenzanga lutho kanti lezimo ziza njengoba uNkulunkulu kumele akhazimulise uthandaza kahle unikela kahle ufasta kahle wenzekela izinto ezenzakala abantu abangathandazanga Nkosi Jesu. sengikhuluma namaqhawe manje Thank you, Jesus. kunesinkinga ezofika kwe-unprovoked uyazazi uthembekile kuNkulunkulu kodwa yehlele longathembekanga emaziyo kube kuhle konke Kuhambe nje flow. mengakhulanga uzothi uNkulunkulu kantoni uyakhetha kanti bekumele ukuthi uNkulunkulu mbonge ukungithemba ngalesimo ngoba kusho ukuthi khona izinto efuna ukuyishifta Jesus. amakhawa watotoswa amakhawa yathengwa yabona nakathi uNkulunkulu wena uyizembe wena ufuna ukuzama ukuthi unevesi wena olisebenzisa mawulwa namadimoni uthi wena uNkulunkulu ushilo esini lakho ukuthi mina ngiyizembe esandleni sakho ukhawula ngami uphula ngami kanti wena wazi ukuthi kunesikhathi la izembe kumele lilele izembe malilelwa liba nezinto ey'phumayo ingashumayele chifuthi Jesus. kunezimpi esiya kuzo azidinga amazembe angakapi zidinga amazembe alulekile sokubuhlungu nje ngoba kunempi ezayo ufuna kade usalulele izembe ngoba lelo zembe liwuyalolwa kunamadimoni afuna ukungena echifuthini kodwa ufuna kade uvusa wena bakhona bafundisi kunezinto zofika esikushitshela umfundisi ayangaziboni ngoba lempe yakho lezinto zakho ufike bakuthandazele ulando othandaza naye kufa ulando ofasta naye kufa
ingane aziweli, ingane azisindi, Jesus. zishona yazi ngiyakutshela mfundisi uJohn the Baptist noma bekathembeke kangakanani bengekakwazi ukusithwala isiphambano bekazoziguga shona ngoba umnikazi wasuka kuKristu wena ungayimpi engasezakho hlala kuNkulunkulu sibakade ngibonisa ubunguku sibakade ngibonisa uhambo lwami yabona basuunderstand uhambo lwakho kuzoba nezinye izinto mazingayenzeki kuyakhala uphinde uthule ngoba uyazi ukuthi khona into evelwayo. Jesus. Jesus. Uthi simakade igcotshwe kangaka badlala isonto bayaphumelela mina simakade ngivula umlomo abantu badimoto lo baba uyadlala lo mara kuyenzeka waye athi lento iphethe vela kusiye into emani yenzi asimani siyenze yabona nga-understanda le mfihlo nceko ngaphila kamnandi Jesus. ngathi ngizama usimakade wathi buka igrace yakho buka amafutha engiwathele kuwo njengoba uloku ubalisa nje khona izinto ezikwazi ukwenziwa wuwe uyasibeka la ukhompera khona khuluma nawe. Jesus. Kwasuthi. Nikhona Amen. weqhawe Jesus. uMose bengekalunga esiphambanweni uElijah bengekalunga esiphambanweni Kahle simlunga papa. Jeremiah bengekalunga esiphambanweni ngoba uyedwa wagcotshwa isiphambano uJesu Kristu uqobo bayizwe bamshaya ngoba ngathi akenzakalanga lutho bamkhafulela ngoba ngathi akenzakalanga lutho uJohn the Baptist babezomkhomba kanye bamshaya uvele ithuli nceko ngitshele yena mzalwa hamba yefuna impi yakho bese uyayiphosishiwa wena kunezinto osurvive kuzo ukhala mahala abanye bababhekana nento ezobhekana nazo ngabe kade sabangcwaba hayi uyakhala umama usibanibani waye umama usibanibani izifika kuwe ngoba vele uthenjiwe Kwasuthi. uzokhala njengesihlakaniphi namuhla thina sesiyazi kuba namadimoni adlula ngakithi unnecessary bengazanga kithi Azama thina. bewedlula wabona uphawu oluhlukile wathi ngizelapha kodwa ngizoqala wena sowulwe nezinto ezingakho ngenxa yophawu elibekwe kuwe Jesus. sowulise luphawu kahle kahle kuthi kuzwayo kukhanya lapha so sesingenela ukucima ukukhanya wena umangela ujabula 2 days kufuna ukuqinwa lesibani lesi esikuwo ungavumi ima basa kakhulu basumile akhali njengomuntu ongalazi iqiniso nawe mhlali ukhala bethi uphinde ubuye nganene abanye abema ukuthi wena wangithemba wangenza isiphule esinamandla wangenza ingebe samhlanza mathakathi savela bashayisa lutho abawayona mina hallelujah Jesus sinamakhayela endlini la kunento ezohlala kuyo wena uzoba nespeed uzokhweba ngesandla kuvulekile Jesus. 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 wena uzokhweba ngesandla angeke safane wena uyaphumula emakuleni usinde abantu bebafuna ukubulala in 2 days ngoba sekunezinto evulwa zafakwa kuyo Jesus. akade abafuna yona ubafaka izinto zasezulwini
khona usilala ngabantu bathisayo Oh, yes, Jesus. mighty Jesus Uyiselwa lento iphethe. Yes, Jesus. Jesus John 10:10 uthi yebo isela alizi kungoba nokubulala nokubhubhisa isela liza malifuna utho. yebo Sewusathane uza kuwe nje yes ngoba khona izinto afuna ukuyitshontsha kuwe. hey Nkosi Uzamake ezothatha mfundisi. uJesu bekazifastele ehlane. uJesu bekazilile ehlane. Yabona mayifunda iBhayibheli athi ngikwenzele example. Mayifunda iBhayibheli usathana akaveli kaningi eBhayibhelini. Ngisho bani usathana akufiki kawu6 avela. Kokuqala masiqala sizwa ngosathana eBhayibhelini uvela kuAdam noEva. Akavela uzele ukuzowenzani ukuzotshontsha ukuzokhohlisa so wena uyathuka uyakhala bakuvela udevil. Awukumbuze ukuthi ufunani ke ufuna ukubani leyawana ivela vele yena isebenzisayo kodwa mase ivela yona ukhona futhi khona into uNkulunkulu akuthembe ngayo ufuna ukuba yona yamadimona ngeke akwazi ukuyithatha izomele kuyise yena ukhona wavela kuAdam izomlando eza izomlando waPham ufuna lento uNkulunkulu abanikeza yona. Wavela kuJobe yebo besukasula ukuthi uqobile thembekile ukasula ukuthi uJobe uNkulunkulu makabheka uyathokoza. Hawu kunento lasengivala yebo uNkulunkulu makabheka emhlabeni ubuzo udevil uthi we devil usuke wayibona inceku yami uthi uzona aphinda ngingamulele egcusi makade athi akekho engizophani uNkulunkulu makabheka emhlabeni sibona kodwa akekho ofana noJobe. Uzibuza isigebengu uthi wethu ubonile na ngoba ngiyakwazi uyabheka ubonile akekho ofana naye. yes Jesus Kodwa noJobe makasemhlabeni abheke ezulwini yebo usho the very same thing. Akekho ngizokhala Jesu Yes, Lord. akekho ngizokhala Jesu ofana nawe. uJobe uNkulunkulu uyabheka uthi akekho ofana noJobe. noJobe usho njalo uthi akekho ofana nawe. Ufeze umbhalo bemathandisi ethi hlalani kimi nami ngihlale kimi nami ngizohlala kimi. Soma ngihlala kuwe ngisafana nami ngisafana nawe nawe sesiyafana. Alizwayo mangibheka akekho ofana nawe nawe mawubheka akekho ofana nawe ngoba sekuseze uyamemezela nginikela uJohane. Yebo uthi uJohane ngake ngase ngiyambona ohlezi esihlalweni sobukhulu obuse bakhe babalekelwa izulu. Yebo besimo uhlala naleyo ubuso bakhe buyakhazimula abantu abasabalekela uNkulunkulu kuphela sebabalekela nomasi ngoba Jesus hlalani kimi Jesus hlalani kimi Jesus hlalani kimi Jesus nami ngizohlala kimi. Yebo bese wahlala wagcina wasabela Jesus. Hayi yabona ngikhuluma ngathi ngiyahlala kunento eyishiftayo ebantwini la ngegama likaJesu. Uphuma naye usathandaza njengokufana ngegama likaJesu.
Jesus. Yena wakhuluma izilimi ezingaziwa. Ngegama likaJesu. Bazoze bakubize ngomphakathi. Kanti ukhuluma into abangayazi. Ngoba lento yimfihlo yasezulwini. Ngegama lika ayikho emsamo le. Ayikho phansi kwamanzi le. Imfihlo yasezulwini. Likhona esifluthuli. Hallelujah. Jesus. Semvala Nkosi Jesu. uJesu Jesus. ubethelwa ngesigebengu. Sithi isigebengu kuye, Yeah. Nkosi, Yeah. ungikhumbule Yeah. mawufika embusweni wakho. Namuhla memezela ngephimbo linamandla. Nkosi. Nginisile ngithi kuwe. Yes. Yebo. Ngizoba nawe Yes. eparadise. Jesus. Sikhonza uNkulunkulu onakayo. Yebo. Sikhonza uNkulunkulu ophendulayo. Sikhonza uNkulunkulu ombathisanayo. Sikhonza uNkulunkulu othembekile. Othi noma abantu sebangathembekanga aqhubeke yena athembeke. Sikhonza uNkulunkulu okufuna okufuna bangafuni. Sikhonza uNkulunkulu okuthanda bangathandi. Sikhonza uNkulunkulu okuphakamisa labantu abathi akusenathemba khona. Sikhonza uNkulunkulu okwazi ukuthatha into engasiyilutho ayihlalise namaphepha. Uzophakama wena. Uzohambela uNkulunkulu. Uzokuvakashela uNkulunkulu. Kuyenzakala izinto ezimele zenzakale ngo-2030. Kuthi makuphela le mvuselelo anivumele ngiprofethe chifluthuli. Kunezinto bekumele zenzeke kuwe ngo-2030. Kodwa uqala ukubona iy'mpawu makuphela le mvuselelo. Azoyenza wena. Abantu bacabanga ukuthi baze badelela bathi uNkulunkulu wakhe uzothi mawuphuma la. Jesus. Uzothi mawuphuma la. Yebo. Uzobe uphethe impendulo yakho kanje. Uthi wozani. Yebo. Nizothokoza nawe. Yebo. Uthi wozani. Yebo. Nizothokoza nawe. Yebo. Uthi wozani. Yebo. Nizodansa nawe. Yebo. Wozani. Yebo. Nizocelebrate nawe. Yebo. Abanye balahlekile kimi. Yebo. Sekutholakele. Ewaqedile kimi. Sekutholakele. Ewafalile kimi. Jesus, return. Rejoice, rejoice. Yes, 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 rejoice, rejoice. Nella msabes wako zaufini. Rejoice, rejoice. Nella msaba wako zaufini. Rejoice. Kobi bazoya. Rejoice!
Jesus,